पाउसेदी युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे भोट की लोइखिनी मालूम दी लेहौगनी असिंबगी थबक नाते हाउमे तारागनी थुइसुब मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल लाखलिबा तांग कोनिपान अमदे मार्च मंगा लिसिंग अनि कोनिथोइदा पांगथोकदोरिबा मिखल असिगी माक ओइनना मणिपुर की मफम केदा मागी कैंडिडेट सिंह सौगतुना खनसैनबा कया थोकले मासिदा फेडरेशन ऑफ होबे की मैकेडी की थमजनिंग वफम दे भोट लोइखिनी अदुबा मखातना malo thamnaduna khana chainaba thokiba kaya mamangi hokiba election singda uduna lakhre masimak andaki election asida sumami tagadori marmaduna manipur da leiriba nungsi jaraba maruk mapang singna adumna apam pamatik chai aina khanba miyoida chinna ngang thoktana vote pibiu pamdaba thodok thoktana basin biu aina federation of hobe ki vice president dr k hira kapui ki chairhol amada aire Cerol asin makha taratuna India ki election system masi minority form of government ne system masina ekoibo kolivani na system masi ki asoiba adu semdok tripa pawadi asoiba adu induna satpatare lebliba candidate sing am national party webana mute kan bi pamatamda iraiba iram tamsi ki puari bungak sen gadaba yellow missing bo kan gadaba iram tamsi ki na chanabi lining laison mangal loidaba iram dam bonung siba misakta bot bibio mahoina iram dam masi ki yellow missing bo kan gadori bane ngasidi ipa ipuna masagi ikatuna ngasigi mirol da sinaram bayrei pak kanglai pak manipur asiba kudum chanar bambai kai kya dagi thomsilak pa mitop sina population war amasang silakle masida rajniti wala khara makhoi ke bahut ki kodok chapal longna ba amasong political power adu ki dam masin kangtana nakoi na sawale masimana lamdam masida mathmoi sengba mathauna leiba maramdam bon ningba mihut mathau tai ababa mihut mai pakan bai basi miyam ki kutat lai handaki vote asida ofiu anasu serol asida fongdorakle jiribam ki BJP ki mere Purachandra da kesarat na sawgalle haina laugthokre handak pangdu kadoriba taragani thoi suba assembly election asida jiribam da BJP ki ticket ta mere poina chongthorakli ban namai rakpa Purachandra Singh da hana BJP ki ticket tanaram balaki fanghutra basina mikhal asida Purachandra na mai fak na bagi damak ta sawgalle haina jiribam kendra ki miyam da laugthokre hiramasiga mari leitna ngasi jiribam laki vote leiba BJP की ऑफिस दा पाव की मिफम अमा पांगथोक्तना मिफम अदुदा हाना BJP की टिकट तानरमबदगी फंगहुद्रब के सरना माग BJP की टिकट फंगहुद्रबसु टिकट फंगलवा Purachandra दा मफुंग फाना सगुतन मिखल पाइ पाकना नब होनरगनि आइना फंगदोखरे माना परमिशन दा फंगदोखिबदी मागते BJP दा ngawjaba miyoni aduba टिकट तानबदा फंगहुद्रे आइदुना अतोपा पॉलिटिकल पार्टी दा वोट लेप तौरोय हाना मागवा थाजबा अमदि नुंसिबे मिपुंग खुदिमक BJP की कैंडिडेट Purachandra दा वोट पिननबा हाइजगनि आइके लोइनना अतै BJP की टिकट तानरमबदगी फंगहुद्रब मियोय सिंगजो BJP की टिकट फंगलब नमैरकपम Purachandra दा मफुंग फाना सवटकनि आनसु फंगदोखरे अमरमदा हाना जिरिबम केंद्र दा BJP की मेरिप ओइगनि हाना टिकट तानरमबदगी फंगहुद्रब उमापद लुवांगना लाउखिबा February 10 दा इंडिपेंडेंट मेरिप ओइना मिखल थेंगननबा नॉमिनेशन फाइल तौननबा होनबदा जिरिदा लैरिबा मियामना थेंगबदगी नॉमिनेशन फाइल तौहनगिद्रे लोइनना उमाफद पसामंगना BJP की मेरे पोरिबा नमाइरकपम Purachandra Singh दा सवट कदौरी आइरे अतोपा पाउ अमदना नॉमिनेशन फाइल तौबदा असोइबा अमता याउखिफल लैते आइगी लंबा ओदबा विसोर्जितना मियामदा लान उहनरबा होनबनि निकेन थोंजु केंद्र दा हंदकी असेंबली इलेक्शन असिदा कांग्रेस की टिकट मेरे ओइनन चोंथोरकलिबा सेराम निकेन मिखलगा मरि लेना नॉमिनेशन फाइल तौबदा असोइबा रानबा क्या लैरे अन थोंजु केंद्र दा BJP की मेरे ओइना चोंथोरकलिबा TS विसोर्जिना फंगदोखिबा अदो अरानबा युमफम याउदबा वफमनि आना सेराम निकेन फंगदोखरे वफम मसिंग असि सिंगजमai खेत्री लेकाय द लैबा INC की मेरे सेराम निकेन की मयमदा पांगथोखिबा पामिसिंग उनबा अमद निकेन फंगदोखिबने माना मखा तना हाई होगिबा February 30 ता माग मिखलगा मरि लैना नॉमिनेशन फाइल तौखिबा दुदा असोइबा अरानबा अवटबा अमद लैकिदे अदुबा अयाकी नॉमिनेशन फाइल तौबगी एफिडेविट ता और कमिश्नर की सही याउदे आइदुना TS विसोर्स नमियामदा लाना संदोखलिबा असि युमफम याउदबने नॉमिनेशन फाइल तौबगी मरि लेनबा से सांगसिंग अदु आरोना पुनफक सुमले आउटफॉर्म लेट्रे आइदुना सही तौखि आइन आरोना सही तौबा इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल गा मरि लेनबा डॉक्यूमेंट एविडेंस सिंग अदु पामिसिंग दोटके मरकसिदा हंदकी इलेक्शन असिदा वांगजिंग तेंथा केंद्र दा NPP की मरि परिबा उसम मांगलेमना ख्वाइदगी नहा ओइरे हंदक पांथोकदोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मेरिप ओइना चोंथोरकलिबसिंगी मनुदा ख्वाइदगी नहा ओइबा मेरेप वांगजिंग तेंथा केंद्र दा नेशनल पीपल्स पार्टी NPP की मेरिप ओइरिबा सही कुनमंगा खक्तंगारिबा उसम मांगलेमना ख्वाइदगी नहा ओइबा मेरेप ओइरे ख्वाइदगी नहा ओइरिबा मेरेप उसम मांगलेम असि
Kairin Vikok awang laikadigi usam Gofi amasung usam Ongbi Ibimsa adigi masanupa atombane. Ma class 10 amadi 12 wasi New Delhi te loisalakba matungda Manipur University da Vikom loisalaba matung organization sector da tabak tawba hawrakhibani aire. BJP की क्रिएटिव कैंपेन हौदोखरे साइबुलसिद BJP की नेशनल प्रेसिडेंट लाखलगा मैनिफेस्टो फॉगलगनी एन बिरेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाखतुना BJP की वोट खोमगदोरे तारागनी थुसुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का मरी इन क्रिएटिव कैंपेन आना मिंगथोनबा BJP की इलेक्शन कैंपेन अमंगसी इम्फाल होटल की संघाई ओल्ड BJP मणिपुर प्रदेश न सिंदोना लॉन्च तौग्रे थारोंग मरी लेदे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई BJP सरकार लिसिंगनी तारागतरी की मार्च तब वसक लौखिबने सही मंगा मफुंग फाजिलकले सही मंगा की मनुंग फेक एनकाउंटर जनरल स्ट्राइक बन ब्लॉकेट न थलमे सिंगतम नुंसिनदबगी इमा एबल सिंग तुमफम जाफम खंगदबा मखै लेनरमे हिंफम खंगदबा पुंसी अमा लेरंबा दु BJP सरकार लाकपदगी तंगदु लैताब मणिपुर अमा पीबा ngamle मियोय अमा ओइना इज्जत जाउन हिंगनबा ngambagi mahau adu fangale mamangda leramba administration mahung adu amu khana halaktana bagi dab miyoy babu tamthin od leramba administration mahung adu amu khana halaktana ba prime minister नरेंद्र मोदी की लिसिंग मखा BJP की ओइबा सरकार लाखना बगी होनरिबा असिदा मणिपुर मियाम नसु मतेंग पांगबियु अनसु फंगदोके पार्टी मयाम पुनसिन गिबगी मतंग द हंगबा वहंग अमगी पाखुम पिरदन बेरियाना हाई कांग्रेस पार्टी न पार्टी मसा सिंग पुनसिलबसु काबगी चांग लेते BJP न काबगी चांग यामनो वांगे BJP की मैनिफेस्टो अथुबदा फोंगलगने BJP नेशनल प्रेसिडेंट चहुल असिदा लाखलगा मैनिफेस्टो फोंगलगने प्राइम मिनिस्टर सु लाकनी अदुबो हौजिक फावदी सेडुल लेत्रे BJP की नेशनल स्पोक्सपर्सन ओइरिबा मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर समित फाट्रन आई BJP स्टेट खुदिमकदा यावना फजना सथरे मोदी ने मणिपुर बो चौखटप पामे मणिपुर की धमक थबक तब पामे कांग्रेस की मतम लोशन खरबनी राहुल गांधी ना हजु फाबदा नॉर्थ ईस्ट बो मसखांग पिदे केटी रहमान लैखिद्रे ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अबको की आनगी प्रेसिडेंट ओरंबा केटी रहमान ओजा तामी मसागी अनाब अमन बरम ओइद्रंग असि नुथिल पुंग होमरोम तारकपदा लैखिद्रे मसागी सही यंखै के तरेट छुरबा केटी रहमान असि सही खरागे ममांगदगी BP स्ट्रोक तौदुना मतम सांगना लाइंगदुन लेरकलबा मतुंग लिलोंग हौरैबी मखालेकै दलैबा मसागी मयुमदा लैहिदबने मागी असि भागचांग अदुगा सि नमिदांग वरम लिलोंग हौरैबीगी कब्रस्तान द मियामगी अवांगबा थाकी कै खुनबु उतुना लैरोन चनग्रे लोजिंगबासिना लैखिदबा असिदा अमकोगी थौमिसिना ngasi माकी मयुमदा चतुना अवाबु फंगदोखरे अयुक पुंग तरुक दगी नुबिदांग पुंग तरा फौबुदमक मिखल की बोर्ड खोंबा यारगनी ECI लाइबाग असगी मिखल फांगथोकदरबा स्टेट मंगादा कोविड सांदोरकपकी सांग्यामना हंथरकलिबा असगी यंगलगा स्टेट चिंग असिदा युपुंग तरुक दगी नुबिदांग पुंग तरा फौबा बोर्ड खोंबा की थबक चथबा यारगनी हाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लागथोकरे ECI की जॉन डायरेक्टर मीडिया अनुज सांतक थादोरकबा चेरोलबना हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अवांग बथा की मिफम अमांगासी फांगथोकतुना लाइबाग असिदा कोविड-19 ओहेलग्लिब फिबम असिगी मतंगदा कोमना खाना नैनाग्रे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के लौखतुना मिखल फांगथोकदबा स्टेटिंग असिदा कोविड की हौजिक हौजिक ओरिबा फिबम की मतंगदसु कोमना खानाखे अदोबा लाइबाग असिगी ओइना फुन्न येंगबदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपतना हंथरकलिबा अमदे मिखल फांगथोकदरबा स्टेटिंग असिदासु कोविड की चांग हंथरक खिबा असिगी येंगलगा हाना लेरंबा कोविड की गाइडलाइंस की खरा सेमदोक सेमजन तौदुना मिखल की थाबक हेना कुमांग साउसिन सांगसिन बै यानदबा लेबलखिबने इंडिया की उना हौकिबा जनवरी 23 खक्तदा मियोय लाख 3,4,8 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनाखिबा दो ngasiदी मियोय 2,000 खक्तमक पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मिखल पांगथोकदरबा स्टेट सिंग हाइबदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब मणिपुर अमदी गोवा दसु हौकिबा जनवरी 22 खक्तदा मियोय 1,000 पॉजिटिव ओइरंबा दु ngasi स्टेट मंगा असिदा पुन्ना मियोय 1,000 तमक पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे सिंगी लमसिंगदा आयमना BJP की बोर्ड खोमले NPP इंडिया लेगा की सिजबेर तौनदुना पेस्टोक सतरिबा NS आमना मणिपुर की सिंगी लमसिंगदा BJP नु बोर्ड खोमले हाइना वांखै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा नेशनल पीपल्स पार्टी की मेरे पोरिबा MLA युमखम इराबोना माराल सिखरे नावरेम थोंगदा लेबा NPP की हेड ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउमिसिंग कोनाबा अमदा MLA वाइराबोन हाई NSN IM नसिंगी मफम सिंगदा BJP की बोर्ड खोमलिबसे मखोयगी चना कांग्लोन की मतुंगिना सेंटर ने एक्शन लफम थोगे हौजिक स्टेट असिदा लेगाक पाइरिबा BJP ना टाउनिंग बदु दौदुन लेरे NSN IM ना सथारकलिबा थबगसी मखोयना नेकलगा तौनबनी आयरोइदबगी मरम लैते लेगाक असिनासु मखोयगी मतकता करिगुंबा थबग मत लखोतपगी मामीसु तादे यामना डिक्टेटरशिप ओइबा मौ अमदा चथादुना लेरे
State asida law and order ki fiam phagale arbasu khorai assembly constituency ikui dana pom homlak bokai va leikre thaudok singa sida chenariba amata bhagat pagi pausu hausu pabagi wen tava leitre free and fair oiba mikalam mohen si haike amromda paugi mifum atu da saruga ki manipur ke deputy chief minister jumnam joy kumar hai manipur da law and order ki fiam phagale aina lenga na laura basu leptana kihan khagan ba amdi bom pokai ba di leptre handak marak leptana NPP ki workers sing da atamna kihan khagan bagi mawungda bomlang sinba amadi pokhan bagi thabak sing chatharagle laibak asida BJP na laigak barak padagi miyam da kham thengna walle Fozia Rana haidoki wofom ngak taba miyam da minamba BJP na laibak asida laigak barak padagi misam miyam da kham thengna walle haina Bihar Pradesh Congress Minority Committee gi chairman Fozia Rana na phangdokre Lilong Block Congress na sindona Lilong sampru khong da pang thokiba Lilong AC ki Congress na V workers in over Kanada naba mifam da saruga kibi Fozia Rana na hai Narendra Modi na luchingba BJP ki lekak lak padagi leba kasigi miyam da kham thengna waba theng halle bari asina miyam bodong siba saba miyam ki damak khan ba sadun phaming tagi tongan ba sigim kya haudokli aduba phangan phamtok ba sotan lairiba yomthong singtadi amata phangandre Marwena minority oiriba Muslim singki damak BJP na luchingba lengha asina chawkho thorang amata baikhat bide Mara makata na hai noman tangai fadana changba polam singki mamal tapna hengkat han khibadage ngasi disam champa hawai ki mabul fawba kham thengna wangkhat kre masida natana petroleum pardagamati sathong gas ki mabul kham thengna wangkhat an kre masida saitheng phanglebadi BJP nate nongma ki chura ka sari pam yam dane lawmi sin missing ki damak khan basaduna hena awabu fi ki damak farm law ahum pass tawru badage lawmi miyam na matam sangni ihau sangsin khibadagi amuk farm law ahum to bhando khiba laikre Misem biam ki khanduna legang ki tongan ba for 40 sing privatization tawdok ton senjau pai sing po yo khali Fozia Rana na makata na hai Karnataka da lehriba BJP ki legang na school da Muslim mairoi nupi sing hijab sinaba yaroi haidun isu sakala khiba sing ngakta bagamde hijab hai bo hai asi Muslim sing na kaubani Christian amadi Hindu sing na su tongan ba lon da sinare asigum bamyam bo hal liba party isi bo handak pang thokadorba mikhal asidagi makata na state asidasu Laigak lehentan bu honarasi Congress state lebak asigi hai fana batawba khenaba mieng thamda fa party mane khana naina bifam aduda taragani thoisu Manipur Legislative Assembly mikhan dalilong AC da Congress ki mere poriba Anwar Hussain amadi Lilong Block Congress Committee ki President Imamuddin Susaruya ke Minister Thongam Biswajit Masalak to the Congress workers in the Kothanamba Laibak Thibadi Naken Thongju Assembly Constituency da Mikhal Thengnari BJP ki Merit Minister Thongam Biswajit amadi magi kangpu ngarang Congress ki worker kya da Kotharam khiba Laibak Thibani aina Constituency asida Congress ki mere poriba Saram Naken namaral sirakle Singjamai Torban Khetri Lekai Deliba Maki Yumda ngasi pawmising kogunaba amata mahna hai ngarak nu bidang thokiwa thodok adu da nupi kya da nuhaitaba thong kya sathaki matham adu da mahang masadi leikide adu bumi marirom asokapun jautun janams da pukatke Minister lakwa adu da tongbai su pairake amari nupi kharda su nongmaina namke loina mafam adu da saba Congress ki polling booth ki office su amanga ta thogalamke marai Biswajit ki mathakta leiriba casing adu criminal complaint case hoibana FIR leitaba yai adubo Magi mathakta crime case lai haibasate mayak sengle amadi mari leinaba aro adasu zero lama pisin tuna khanan kiba leire Nagalam romda ngarangi thodok aduda asokapan yaubudagi janimsta pugatun laikan nakribi Khagembam milasin hina hai minister masa yawnam hakpo sagut pa mioi kyara na bidang pung mapan makai adwai da laktuna gari ama khambagi hogdagi mafam aduda leiramba mioi singa khana chainaba haurake madam aduda thodok atuba khamdok ba thokibi lekai asigi Rasli Pebam KSS Sauva amadi Pebam Purnima su makoi galak minariba sing aduna Kotharak padagi asokapan nangki nupi bu hantana lawwa asi lojingba amagi thawong na de Thokriba tawdok asi akan momong da janing de aike Atopa pau amadana lupa crore lising ani ki drug fare Navy ka puna sa tawa operation amada lebaga si kinong thang basarok ta hai sejadi international market lupa crore lising ani rong ki oigada ba drug kg Sadret humfuga humdo hena fare hena ngasi narcotics control bureau NCB na phangdokre phare fising adu gi mrung da yamna thawang ba quality gi hasis church kg samga kunga mafan Crystal methamphetamine gi khwaiti gi phava quality gi kg jani kunthraga mari amasung heroin khara yawi aina statement amada Federal Anti-Narcotics Agency aduna haike high season da asubla phabagi asigumba operation da masina ahanbane building ning haibada miyumari sikre Outer Delhi gi bawana da irai numit jungba patung da mathol ahongi building amaning haibada sahiba panchura bin pimasa ama jauna bi mari sikre kodong thiba thodok atu da nabi ani hingauke
Myanmar bandi chanipan taraga mari ngakpiragane. Myanmar gi Union Day thorang khitamak amnesty amada Myanmar military government bandi chanipan hiana thadolagani ana thangjameta lenga kadona phongtokre. February daragani toy khuding da tariba Union Day adugi diamond jubilee pangthok poina thokiba. Warden order amagi matungina bandi chanipan taraga mari thadolagani ana military. Junta Sifmin ong halain athokwa statement aduna haike. Chhattisgarh da Maoist singna engineer worker phakre. Chhattisgarh ki Naxalite ki irangna sogalava Bijapur district da thong ama sabagi thabak tawriba private construction company amagi engineer ama worker ama Maoist na phakre ana senior police officer amana ngasi phangdokre. Inspector General of Police Basar Ran Sundaras Pin phangdorpa madungina Bijapur district ki Bedre Nogur khun manakta thong sabagi thabak sathariba mafam watu da ngarak nubit jongba matong da khulai matik chana faiba Maoist kangbu ama laklaga engineer amasung worker adu phaki bane arabeda content singa sikmar uiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pothagasari channel asina thomda kandarabadi subscribe tobi tribesna subscribe tobi ramaloinala like it share tobu so kabi kana punamak po amakhanna thagasari